Kasih basuk dokumen perlok mentangin page lagi artikel advertisement ki bapenmi da ka DMHO ne ka District Medical Health Officer Ribhoi District nongpo ka penmi artikel advertisement na ka pentaki artikel Liatkam hapo jong ka health department ka bahap hapo Ribhoi District hi te mentangin page ka advertisement ni panengkong kani ka advertisement ka donia number DMHO/RPD/NHM/outsource/122/2020-21/228 dated Arpsautring September 2025 kani kikot nam ta ka work interview ya ka way ka post bat ka kateng jong ka post ka de Radiographer don tang si post bat ka jing siu kani hang ni kadai hindrus pak san pusan per day bat ki bala ban apply hang ni kadai ki graduate ane ki tip ni ki samla ki betul ni ka diploma in radiography and imaging bat ka tarik ban interview hang ni kadai hindru tarik Oktober arpusan te ki samla ki ba ku ban apply ya kan ni kam kila ban apply ha ka plain paper dan ni kila ru ban apply ha ka standard form dekat bat ki attested copies jong baro ki testimonials bat ki certificate jong ki bat ki deban wanra langi kini baro rangkat bat ki originals ha kapor ba ki ke interview bat kapor ban lai registration kadai ha kapor kandai steng handu ispo steng teman tangi ne page ka way pat advertisement ka badon yau number DMHO/RBD/NHM/HR/38/2024-25/877 pelapan mi haka arpusau tarik September arpusan bat ki post ki ba lakot advertise na kapentakan ni ka advertisement ki de number 1 ka senior Tuberculosis laboratory supervisor la nega STLS don tak si post na kapentakan ni bat ka posting place ni ka Jakarta ka de po DTO office nong po kijing siu ka de asper NHM norms but kisama ki bala ban apply ya kan kam ki de number 1 bachelor's lane diploma in medical laboratory technology or equivalent from a government recognized institution ka baar ki de bandai ki permanent ki de bandon ya ka permanent driving license nang taki two wheeler but ka balai pat ki de bandon ya ka certificate ko saka computer bom dunai ya ka arbanai but ki de ru bandon ya ka experience ha ka RNTCP lakum no shisnam kapus ke baar pan kedai kapus Malaria Technical Supervisor na ke MTS don tang sipus hang niru bat ke Jakarta kedai hapo blog bat ke jing siu hang niru kedai kat kum ka NHM norms bat kibala ban apply hang ni kedai ki graduate ha ka life science lan ki graduate na kanu ka stream tang bak kedai bandai kedai bandon ni ka biology ha ka 10+2 jongki rangkat bat ka driving license jongki two wheelers bat kedai ru banlong ki beriu ki bala ban travel extensively ka preference hang ni kadai yaki samla ki badan experience ha ka health related programs sampai yaki ni advertisement na po description mo te tak ada bangina sem biang ha ka wipat ke video hubless pun